Abafumba shatwaba abakwasirwe ku rugo mu Mutoma barumuka tushabe Nadia w'imyaka 52 ku ruga Kabengo Mishunga Mutoma tumusime Moses w'imyaka 37 umuhinji ku ruga Karama ya kabiri umuri Mishunga umuri Mutoma na musime Ntakamadi w'imyaka 88 umuhinji kandi umushaho we Kiraguzu ku ruga Mutoma ni kigambwa ngu ebirabiro na bishatu byo kwa mukaga 2024 omucyaro cya Kabingo Mutoma bakashenda twikirize Esereda w'imyaka 5 ku rugo mu Nyaruhanga Nozi rwa Mucyucyu mu district ya Rucuga ngo nibija kumukwatara bari kumwibire amatungo bitwi yabikiririzemo bamutwara bamushereko munju n'ekigenderwa cyo kwenda kumwiba mvunanwa mshangwesha ukubanza no gukuza abana kandi cyukenda mateka biyangere Sime Ntakamadi Sime Moses n'abandi binji abirabe na bishatu byo kwa mukaga umwaka ubu n'ibirabe nena cyari cya Kabingo mu Mutoma district kijyamwa mu Kafuna kandi mwapakira kandi mwabika kumanyuka twikirize Esereda ubu biha ngo akayiceza ubwo mukamwije kigenderwa cyo kumwiba bikirize nagira ngo 2012 yo kwa mukaga 2024 akaba ari mu taxi ari kuzambarira nikwe kura abashija babiri bari kuganira ngo nubazo wo mufumu Mutoma kurondente zabo ezibirwe nikwe nawo kugere cyetengo cyo kuza kuronda no kwata abashuma abatwire bamyangarize nikwe kwereza umwe ahari yabo bashija enamba ya Yesu kwahwireho bwire buke akamushyikirira ngo ibintu bye abwine kandi bamuhire nenkisi ya miliyoni mushanju yahikiro oruratora na keji ahara rugira mu bwo ruratora ahagwa Kagamba ya Rugama hati twe twagumiza mu Mbarara mu Kibanja namara yebiro bibiri konkata kamazego biro bibiri cyo kire kinagerireyo kwahikayo zabashamushanju anterera timukadente atente zanja bina zibazi leta tegwa tikali tinanye nisha kubone sete urija kugira ki ija kuntwarayo bayima yo kurecho akabitamo nkito yaza Mutoma bitwiyikireyo embozi yahinduka nuko kumushaba miliyoni 14 ngo cyaba kitari kityo tubaramure kure kuzamburire yabahereze mitwara 52 nuko kumurekura ubwo muringwa akabashitamika ha muryango ahitwa Tahiri ati uturenda miliyoni 14 kahuri pressure yantera habwo kugira sukari na pressure kandi ariho ndugira asiyeta basi 14 turazenda ntitinzini ngora zitu ati batandika kumushekerera ati korogo kurira nguronde sete kuzitu miliyoni 14 kabanye naho baga erimo miliyoni 3 ubwo kabandenda kuza kuzishashurire kibanja Mbarara ndamarayo ibanja hati kunagize ntinzine bakwata baga za miliyoni 3 bazihamwe tukirize najangwe sentezo akaba naza kumaririza okushashora proti omuri rwa Kiruri Kaberebere Isingiro bitu no bamurekwire tubarakomeraho bakagumuza muno bamushabe mpiha ezabire sigireyo nawe nukwe kwirukangira ha polisi bakabakwatara Kaberebere ibabire barkwenda kuza kwakira ezindi mpiha masho tumusime omugambirizi wa polisi ahabwa Greater Bushenyi najangwa abafere okuruga Mutoma barengeserize no kwiba abantu beitungunka polisi batwire no baza ha radio bari kushomesa abantu okwetantara abafumbe kishobobo abantu abaferaba okuruva kwesa ubwero bwinji mbaba ryama radio ninga bahurura ebirango ha radio waje cyo cyakwecawe cyabura wama kuteka radio wama kushiranga hatubo bakwate namba ya Yesu batanga kuterera ngo tuza kuyamba hati ugenda wahikayo
bakushaba sente ntuza kuyamba tubakwata abantu bamara kubakwata baza kushashura sente izirire so niwo cha adopting echo kwa watch following sente bazikwibaho eventually bakwiruka abanyakwata aba bikirizo rubanja kandi umuramuzi nikwe kubohereza mu cyome okusyebera 2018 obaragarucyo mu koti okuro rubanja rwabo n'ubushobozi kuro mishango yanyu tuyimanye any free mama wakoze rubanja renga mutararukoze second asikwa muchome paka 2022 kwa mwaka huu mwini pia kuteki guhora gacho mkoti jigandara mama kuzire manjezu ndarazaze gasha kwa Fred Turyakira.